kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2024. Hirya no hino mu Burayi no muri Syria bari kubyina intsinzi kubera irikwa ku butegetsi kwa Bashar al-Assad wari perezida wa Syria kuva mu mwaka wa 2000 ubwo yasimburaga se Hafez al-Assad nyuma yo kwitaba Imana, nawe wari uburambye mu gihe kingana n'imyaka 30. Bashar al-Assad nyuma yo guhirika ku butegetsi yahise yerekeza i Moscow kwa bwana Vladimir Putin nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Abategetsi hirya no hino mu Burayi badaciye ku ruhande bagaragaje ko bishimiye irikwa ku butegetsi rya Bashar al-Assad. Binyuze mu rwego-ruhame n'ibyo batangaje ku mbuga nkoranyambaga zabo, Bashar al-Assad yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu 1965. Akaba barizwa mu ishyaka rya Arab Socialist Party. Akaba perezida wa 19 wa Syria kuko yafashe ubutegetsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2000. Akaba agejeje ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2024. Ese Bashar al-Assad wigiye ibyo kuvura amaso akaza kwisanga ayoboye Syria ni muntu ki? Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'iki? Umugabo wahiritswe ku butegetsi mu isi hose, abanyasiriya bakabyina intsinzi bakavuga ko bibohoye ndetse banakize umunyagitugu Bashar al-Assad. Ikaze mu kiganiro cyanjye kandi cyanyu, aho ngiye kugusobanurira akantu ku kandi ku byaranze ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Kadutangire sasa. Bashar al-Assad mu bana ba Hafez al-Assad ntiyigeze atekerezwa nk'uwasimbura se ku butegetsi, ahubwo uwari gusimbura se ku butegetsi ni Bashar al-Assad wapfire mu mpanuka y'imodoka mu 1994. Nyuma y'urupfu rwa mukuru we Bashar al-Assad, Bashar al-Assad wari i Londres mu Bwongereza aho yari yaragiye kwiga, yahise agarurwa ku butaka bwa Syria, atangira kwigishwa ibya gisirikare maze ahabwa ipeti rya koloneli mu gisirikare cya Syria. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2000, perezida wa Syria Hafez al-Assad akanaba se wa Bashar yitabye Imana. Inteko ishinga amategeko ya Syria yahise ihindura itegeko nshinga igabanya imyaka yo kwiyamamariza kuba perezida, iva ku myaka 40 iba 34 Bashar al-Assad yari afite icyo gihe. Bashar al-Assad yiyamamaza ntawe bahanganye, atsinda amatora ku majwi 97.29%. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2000 aba perezida wa Syria. Mu bihe bye bya mbere by'ubutegetsi, Bashar al-Assad abaturage n'isi muri rusange bari bizeye yuko agiye guhindura ibintu, ubuyobozi bukarangwa n'ituze. Bidaciye kabiri, bwana Bashar al-Assad yatangiye ibikorwa byo gushyigikira imitwe y'iterabwoba nka Hamas na Hezbollah. Tayari abaturage n'abadashyigikiye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad batangira kwigaragambya, benshi baricwa abandi barafungwa. Umubare utagira ingano uhunga igihugu. Ibikorwa by'ubwicanyi no guhonyora uburenganzira bwa muntu byarakomeje, uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubumwe bw'Uburayi batangiye kubona bwana Bashar al-Assad nk'uteje ikibazo muri Syria no mu burasirazuba bwo hagati muri rusange. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere muri 2011 mu cyiswe impeshyi y'Abarabu,
abaturage hirya no hino mu gihugu batangiye imyigaragambyo basaba Bashir n'ubutegetsi bwe impinduka. Bashar al-Assad aho kumva ibyo yasabwaga n'abaturage mu kugerageza guhosha imyigaragambyo, yakoresheje imbaraga n'ingufu z'umurengera mu kwica abigaragambyaga n'abaturage basanzwe nta kurobanura. Muri iyi myigaragambyo abatarishwe barafunzwe, abandi umubare utagira ingano bahunga igihugu. Ingabo za Bashar al-Assad zagiye zishinjwa ibyaha by'intambara no guhonyora uburenganzira bwa muntu, harimo no gukoresha intwaro za kirimbuzi. Uyu ni Barack Obama, wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe. This would be a targeted strike to achieve a clear objective. Iyi myigaragambyo iri kuba ifite impamvu yumvikana kandi igomba kugera ku ntego. Assad ari gukora icyarimwe anakoresha intwaro za kirimbuzi, iyo muha ingufu n'ubushobozi. Ibi biha impamvu yumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubiza Assad uri gukoresha intwaro za kirimbuzi mu guhagarika abari kwigaragambya. Ndagira ngo mbabwire ko ibi bigomba gukorwa binyuze mu masezerano n'ubuyobozi bwa Assad mu gihe bo babigiramo ubushake. Gusa byaba byiza bafashe umwanzuro wo gukuraho ikoreshwa n'ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi bidasabye imbaraga. Gusa ikibazo ni uko Uburusiya ari umufatanyabikorwa ukomeye wa Assad, Particularly because Russia is one of Assad's strongest allies. nk'uko byavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa UN. Mu ntambara zitandukanye zagiye zibera muri Syria, amahanga yagumye gutera hejuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwami bwa Yorodani, Turikiya n'ubumwe bw'Uburayi bagumye gusaba bwana Bashir al-Assad kwegura ku butegetsi mu gihe atari guhindura ibintu muri Syria. Bashar al-Assad na Syria ye, Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamufatiye ibihano by'ubukungu. Mu kubona ko ibyo bidahagije, bwana Bashir al-Assad yamburwa uburenganzira bwo gukandagiza ikirenge cye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi. Bwana Bashar al-Assad na guverinoma ye mu gukorwaho bikomeye n'ibihano by'ubukungu yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'Uburayi, yagiye akomeza ubutegetsi bwe binyuze mu nkunga yagiye ahabwa n'ibihugu bikomeye nk'Uburusiya na Iran. N'ubundi ibihugu byakomeje kumufasha mu bihe by'ubutegetsi bwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2015, aho mu muryango wa Bashar al-Assad bagiye bapfa mu buryo budasobanutse, nko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, mubyara we Ahmed al-Assad yishwe n'abantu batamenyekanye arashwe mu mutwe amasasu 5. Uburusiya, umufatanyabikorwa ukomeye wa Bashar al-Assad, muri 2015 bwana Perezida Vladimir Putin yatangaje yuko Uburusiya bwemereye Assad inkunga ishoboka yose kuri Syria. Muri 2017 ubwo Perezida Donald Trump yatorwaga, yatangaje ko ibya Bashir al-Assad n'intwaro za kirimbuzi ari gukora bitamushishikaje, ndetse na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango mpuzamahanga avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zititaye ku bya Bashar al-Assad. Ibi byahaye agahenge n'umwanya uhagije bwana Bashir al-Assad mu kubaka igisirikare no mu bikorwa byo gutegura ibitero. Muri 2017 Perezida w'Uburusiya bwana Vladimir Putin yavuze ko Bashar al-Assad adakoresha intwaro za kirimbuzi zikoze mu kinyabutabire cya sarini, ahubwo ari abashaka kumuharabika. Muri 2021 ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu, bwana Bashar yatsinze amatora n'amajwi 95 n'ibice 2. Ni amatora aho abanyasiriya bo hanze y'igihugu by'umwihariko impunzi batigeze bagiramo uruhare, n'imbere mu gihugu abayagizemo uruhare ni 38%.
Muri 2022 Bwana Bashar al-Assad yatangaje ko Uburusiya bwari bwaratinze gutera Ukraine mu guca agasuzuguro kabo mu burengerazuba bw'isi. Muri rusange, iherezo ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad yaramaranye imyaka 24 bwagiye burangwa n'imvururu n'intambara zagiye zitana abaturage batagira ingano, abandi bahunga ubutegetsi bwe. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2024, iherezo ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ni ikintu cyateje icyoba mu Burayi bwo hagati ndetse n'imbere mu gihugu, ibintu ntibirajya ku murongo. None harakurikiraho iki? Kujyanwa mu nkiko kwa Bashar al-Assad nk'uko biri gusabwa n'abo mu burengerazuba bw'isi. Ese iby'abanyaburayi bari gutekereza by'uko bari bujyane Bwana Bashar al-Assad mu rukiko biraza gukunda? Nyuma y'uko aheretswe ku butegetsi akahita yerekeza i Moscow kwa Bwana Vladimir Putin, nawe washyiriweho impapuro zo kumufata, utekereza Vladimir Putin yamurekura nk'inshuti y'akadasohoka? Ibyo byose ni ibyo dukomeje kwibaza. Rero katubashimire mwe mwahisemo kubana natwe, kandi twizere ko mu biganiro byacu bitaha tuzaba turi kumwe. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Imana ibarinde. Ciao.